Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, Allah Teala'ga maqtovlar, Peygamberimize salam salavatlar aytып, бүгүн дагы сиздер менен өзгөчө жума. Иншалла Устаз Умар өткөндө да бир көргөнсүздөр, Эгибеттен келген конок, бизде Ислам университетибиз менен бирге кесиптеш. Анан ошо быйыл акыркы жылы бул өзгөчө илимдүү кишилерден ошо иншалла анча-мынча ушу биздин жамаатка пайдаланып калалы деп алып келип атканыбыз. Бүгүн дагы мына ошол иншалла Устаз Умар кайсы темада сүйлөсө, ошол теманын алкагында иншалла мен которуп беремин. Бисмилlah Устаз Умар. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ve sellem ve barak ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayyallahu Teala al-hudur al-kiram ve taqabbalallahu Teala minkum as-salihat ve razaqakum khayra hada al-yawm al-mubarak yawm al-jumu'ah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала жума күнүндө кылган ибадатыңыздарды кабыл кылып, жакшылыктарын болосун сиздерге. Allahu Teala an'ama alayna bi an ja'alana muslimin. Аллах Таала бизге чоң немат берди, ал Аллах Тааланын берген чоң белеги бизди мусулман кылып жаратканы. Wal muslimu hayatuhu وموته وآخرته كلها بيد الله عز وجل. Musulmandын жашоосу, өлүмү, дүнүйөсү, акырети бардыгы жараткан Аллах Тааланын колунда. المسلم يفرق عن غيره أن المسلم يعلم أن كل شيء ملك لله عز وجل. Musulman adam özgöçölөрдөн, musulman emesтерден özgöçölөнүп, бардык нерсе жараткандын падышачылыгын астында, жараткандын кулу деп билет. لذلك ربنا جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ошондуктан дагы Аллах Таала кереметтүү Кур'анда жашоом дагы, өлүм дагы ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Бул дүйнөдө кечирген жашоом дагы, тирүүлүгүм дагы, өлгөнүм дагы бардыгы Кудайдын колунда деп айткан. فإذا علم المسلم ذلك فإنه في السراء يشكر الله تعالى وفي الضراء يصبر على المصيبة فتكون أحواله كلها خير. Бардык нерсе Кудайдын колунда деп билген мусулман адам ашкере дагы, купуя дагы жараткан Аллах Таала берген нематтарга шүгүр кылып, ал эми келген бали апаттарга унчукпастан сабыр кылат. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, имандуудун иши кандай таң калыштуу, кандай жакшы. Анткени ага жакшылык келсе дагы, жамандык келсе дагы ага соо болот. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Бул нерсе мусулманда гана бар. كيف تكون أموره كلها خير يا رسول الله؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Musulman жакшылыкта да, жамандыкта да Кудай Таала тарабынан соо болот дедиле. Я Расулаллах, бул кандай болсун дедиле. Эгер бир ийгиликке жетсе, Кудай Таала тарабынан жакшылык берилсе, шүгүр кылат, буга да соо болот. Эгер бир мусибат, кайгы келсе, ага сабыр кылып, сабыр кылгандыгы үчүн дагы соо болот. لكن المسلم ليصل لهذه الدرجة يحتاج دائما أن يراقب قلبه. Бирок жараткан Аллах Тааладан ар абалда сооп алыш үчүн мусулман адам баласы жүрөгүн өзү көзөмөлдөш керек. فهذا القلب بصلاحه ينصلح المسلم ينصلح الجسد جميعا. Мына ошол жүрөк аркылуу адам баласынын бүтүндөй денеси оңолот, түзөлөт. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kuttuğu hadisinde denede bir tişten bir üzüm et var. Al et oңolsa bütünдөй dene oңolot. Oşol bir üzüm et buzulsa bütünдөй dene buzulat. Köngül burgula al жүрөк деп айткан. وفي يوم القيامة النجاة تكون من خلال القلب. Kıyamattagı tozaktan kutuluu dagı жүрөккө байланыштуу. ودخول الجنة يكون من خلال القلب. Beyişke kirүү dagı жүрөккө байланыштуу. ومحبة الله تعالى تكون من خلال القلب. Кудайдын сүйүүсүнө жетүү дагы жүрөк аркылуу болот. والوصول للفردوس الأعلى يكون من خلال القلب. Beyiştеги эң жогорку даража Фирдаус жаннатына кирүү дагы түздөн түз жүрөккө байланыштуу. قال تعالى
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah keremetti Kur'an'da kıyamet günde akça, baylık, bala çakanın paydası tibey kalat. Bir gana kim taza jürek menen kese oşol jürektörün gana paydası tiyet degen. والجنة هي النعيم الذي يعطيه الله عز وجل للمؤمنين. Jannat imandularga Allah Taala tarafından berilingen özgöçe bir belek. هذا النعيم لا يصلح فيه صفة سيئة. Bul jannatta hiç kanday bir jaman sıfat bolboyt. كل من يدخل هذا النعيم صفاهم الله نقاهم الله طهرهم الله. Kim beyişke kirgen bolsa al adamlarda da jaman sıfatlar bolboyt. Antken Allah Taala kulk münözün adep ahlakın tazalap, oңdop, tüz jürektörдү kirgizet. حتى يتنعموا في الجنة بكل ما تفضل الله به عليهم. Ondan sonra Allah Taala bergen nersenin bardığından paydalana berişet. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. Allah Taala Kur'an'da biz alardın jürektörün kör albastık, içi tardıkın barından tazalap durup beyişke kirgizdik deydi. إذن قبل أن يذكر الله تعالى ما أعده لهم في الجنة ذكر ما تفضل به عليهم حين جعلهم في صورة يستحقون بها الجنة. Allah Taala beyişke kirgizerde murda beyişke tatıktı okulup bizi dayardap dur andan keyin kirgizet. وبعد أن ذكر الصورة الجميلة لهم أن طهرهم الله من الصفات السيئة قال تجري من تحتهم الأنهار. Allah Taala jaman sıfatlardan tazalap dayardap kirgizgenden keyin beyişte emneler kütüp durganын bayandap astынан daryalar agıp turat dedi. وعلموا أن المتفضل عليهم في الدنيا بالطاعة وفي الآخرة بالجنة هو الله فشكروا الله تعالى. Bul dünyada Allah Taala bizdi ibadetke kılgandığına şükür aytabız. Kıyamatta mına oşondoy beyişte jakşı nerseler dayardaganına şükür keltirебиz. هذا كله في الجنة حين قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Beyişke kirgenden keyin imanlılar uşintiп kayırlatken Jaratkanга maktawlar bolsun, bizge hidayet berip tuura jol berip uşul jerge alıp kelgendigine. Allah hidayet berbese biz bul joldu tappayt elek, bul nersege jetişpeyt elek dep aytjat. إذن هذا القلب لا بد أن يراقبه الإنسان كل لحظة. Demek adam balası jürekti daim özü kontroldop turuş gerek, özün jüregin özü. أن هذا القلب هو سبب قبول العمل أو عدم قبوله. Antkeni mına uşul jürek jaratkan Allah Taala'nın aslında ibadetlerden kabul bolusuna je kabul bolbosuna tüzdön tüz sebepker. بل هذا القلب يجعلك تأخذ حسنات دون أن تعمل العمل. Mına uşul jürek siz bir amal kılbastan turup sowap alууңузга sebepker bolot. فإذا صلى إنسان مثلا أو تصدق وكان قلبه مخلصا لربه فإن القلب سبب في قبول هذا العمل عند الله. Eğer namaz okusanız bir jakşı sowap iş kıla turgan bolsanız, bul kılgan ibadatınızın kabul bolusunun sebebi taza jürekte, ihlaslı jürekке baylanıştı. وإذا أراد إنسان أن يصنع معروفا لكن هذا المعروف لم يحدث لسبب من الأسباب كأن أراد أن يزور مريضا لكن حدث أسباب عاقت هذه الزيارة بهذه النية الطيبة في القلب الله تعالى يعطيه حسنات على ذلك. Eğer ihlaslı jürek menen pende bir jakşı işti niyet kılıp birok atkara albay kıla turgan bolsa, misal kıla turgan bolsak, bir orup jatkan koşnany ziyaret kılıp koyun, orukanada eken, balnisada eken dedi. Sebepter menen jumuştan boşay albastan bara albay kıla turgan bolsa, tek kana taza jürek menen Kudaydın razılığı için ziyaret kılıp koyayın degen niyeti için ziyaret kılgandın jaratkanın aslında soğuğunu alıveret. قبل الإسلام في جزيرة العرب بين الناس العداوة والبغضاء. İslam kelgen geçeyin, Müslümançılık kelgen, Peygamber kelgen geçeyin, Arap aralığında buna oşol Müslüman adamların arasında ayavay köre albastık, içi tardık, düşmandık köyle. وكان في المدينة قبيلتان الأوس والخزرج. Medine'de de buna oşunda iki uru varlar, Avus және Hazraç degen. وبينهما دائما حروب. İki orasının ortasında daim fikir gelişmeslik bolup turatlar. لما جاء الإسلام طهر هذه القلوب من
هذه الصفات السيئة. İslam kelgen uçurda Allah Taala'nın fazileti menen jüreklerdi mına oşol biri-birine olgun köre albastık, düşmandıktan tazaladı. وأحب المسلمون بعضهم بعضا. Musulmanlar birin-biri süye başladı İslam kelgenden keyin. أن الله تعالى لما أمرنا بمحبته أمرنا بمحبة المسلمين أيضا. Anken Allah Taala bizdi özünü süyüge buyurganda biri-birimizni süyüge da koşa çakırgan. ولما أمرنا بطاعته أمرنا بفعل الخير للمسلمين أيضا. Allah Taala bizdi özüge ibadat kılıuga buyurganda oşany menen birge biri-birimizge jakşylyk kılууga da buyurgan. بل جعل أفضل الناس عنده أحسنهم أخلاقا. Balkim mına oşol paýgambar bayandaganda adamların arasında en jakşysy biri-birine kul münözünü oňdop jakşı muamele kılgandary dedi. فالإنسان لا يصل بصلاته وزكاته إلى درجة عليا عند الله إلا إذا طهر قلبه أولا. Adam balası okugan namazı menen, zekati menen, sadakası menen Allah Taala'nın aslındağı en büyük darajaga jete albayt. Bir gana jürögün tazalap, kulk münöz menen gana mına oşol jogorku darajalarga jetet. لكن إذا لم يطهر قلبه ربما عند الله تعالى يكون من الخاسرين مع أنه طاهر. Kançalık ibadatta beken bolbosun, eger jürögü Kuday üçün tüz bolboy turgan bolsa, kıyamatda alıp endi utkurgandardan Kuday saktasın mına oşol ne jaratkandın soğuğundan kur kalgandardan bolat. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ Peygamber oz aytdı, bankrot kim ekenin bilesiňerbi dedi. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Sahabalar aytıştı, bilebez ya Rasulullah, bankrot degen mına oşol işi jürüşpey kalgan, akçası ne işi arkaga ketken bugün günde bizdeki bankrot dile aytdı. هذا التعريف الذي أجمع عليه الناس أن المفلس الذي لا يمتلك مالا. Bankrot degende çındığında bu adam zaten vardığı uşun nerseni düşünet, işi jürüşpey kalıp biz nesapka ketken adam da aytabız. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بين الدنيا والآخرة. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya menen ahiretni baylanıştırgan peygamber mınday dep aytadi. ويبين أن الدنيا هي طريق الآخرة. Peygamberimiz bu dünya ahiretin jolu dep bizge düşündürdü. أن الدنيا هي طريق معرفة ومحبة الله. Bu dünya Allah Taala'nı tanuu, süyü dünya. وأن الدنيا هي مقر ومحل الصفات الطيبة للمسلم. Bu dünya mına oşol musulman balası üçün oň olup özgörüp jakşylardan boluga bir mümkünçülük. لكن إذا جعل الإنسان الدنيا محلا للصفات السيئة فهو من الخاسرين. Biroq uşul dünyany jakşı nerselerge emes, jaman nerseler menen, jaman kulk münözler menen ötkörüle turgan bolsa, anda bul musulmanlar utkurgandardan. وقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة. Peygamberimiz aytdı, "Selerning köz karaşyňarda bankrot belgilүү. Biroq menin dindin, şariattın kaluu menen bolgon bankrot بصلاة وزكاة وصيام kıyamatda al adam namazı menen kelet, zekati menen kelet, orozası menen kelet. هذا كله من الأعمال الصالحة. Mına biz aytkanda bardyk, namaz, oroza, zekat şariattagı en sowtu amallardan. Biroq biz aytkan bankrot kıyamatda namazı normal eken, orozası var, zekati var, bar menen kelet, biroq لكن المشكلة أنه لم يراعي قلبه. Biroq mına oşol kelgende jürögün tazalagan emes deydi. وملأ قلبه بالصفات التي يبغضها الله عز وجل. Allah jaktırbagan sıfatlar menen jürögün tolturup alıp kelet. ويأتي وقد سب هذا Birödü sökkön, وأكل مال هذا birödü malın jegen, urdagan, وسفك دم هذا. birödü öldürgen, urup ketken, süsüp ketken. إذن أصبحت عليه مظالم يوم القيامة. Kıyamatda mına oşol emne namazını urup ketkenge, orozasını şu sökkenge, zeketin gıйбат kılganga berip, menin ümmetim kıyamatda namazı orozası menen kelet, biroq bankrot bolgondogusu mına oşol okugan namazın orozaсын gıйбат kılganga, sökkenge, urdaganga, başkaga, korrupsiya kılganga beret deydi. الله تعالى من صفاته العدل. Allah Taala adiletli sıfatı menen وقال في كتابه ولا يظلم ربك أحدا. Kıyamatda Allah Taala aytat, men hiç kimge zulümlük kılbayman. Barına adiletlilik men hüküm çıgaram. فكل هذه المظالم تطلب حقها يوم القيامة. Bardık mazlumlar kıyamatda Allah Taala'dan hakkısını talap kılat. Bunu o mekin urdap alıp koygon, aldap alıp koygon dep. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يعني يسدد هذه المظالم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
Menin ümmetimdin bankrotu bir soğuğun buğa veret, bir soğuğun buğa veret. Oşentip oturup janakı jaman kılıklarına soğuğu jetpey kalsa, tölelerden burada jetpey kalsa, tigilerden günösünü alıp buğa jüktölöt dagı mına oşentip bankrot bolat menin ümmetim dedi. إذن الإنسان لا بد أن يطهر قلبه وهذا التطهير لا بد أن يكون بعون من الله وهذا العون عندما تتوجه إلى الله تسأله أن يطهر قلبك. Demek adam balası jürögün tazalamayınca jaratkan Allah Taala'nın aslında ilgiliге jetpeyt. Al endi jüröktü tazalaş üçün Kudaydan daim adam balası jardam suraş gerek. Nabi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem suila an afdalin nas. Men afdalun nas indallahi azza ve. Peygamberimizden keldi dağı ya Resulullah adamların arasındaki en yaxşısı kim dedi? Faqala kullu mahmumil qalbi sadukul lisan. Peygamberimiz aytdı, Kudaydan korkkan takvadar jüröktü jana tüz süylögön, tuğra süylögön tildüler en yaxşılar dedi. Ya Resulallah, arifna sadukal lisan allazi la yakzib. Femen mahmumul qalb? Sahabalar aytıştı, ya Resulullah, tuğra süylögön, sögünbögön, tilini saktagandарды bilebиз, bирок мына jürök meselesi degini çeşmelep berin dedi. Faqal at-taqiyyu an-naqiyyu allazi la ithma fihi ve la baghy. Peygamberimiz aytdı, men aytkan jürök al, Kuday adamdan arasında en yaxşı bolgon adamdın jürögü al, mına oşol günödön, jamandыкlardan, köre albastыкlardan tazalangan jürök dedi. النبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة للمسلمين كان يكون في حجرته صلى الله عليه وسلم فيخرج منها إلى المسلمين إلى الصحابة فيقول لهم لا تحدثوني عن أحد شيئا أكرهه فإنما أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol meçitin janında ele olgan bölmösünden oşol meçitke çıkkan şurada sahabalara kayırlı aytatlı. Ey sahabalar, biri-biriңер tuuralı mağa jaman kabar bermegile. Damıla mına olu öntü. Palança da aka müntü, pustançak sakal müntü dep biri-biriңерди jamanda aytpagıla, men selerin asыңarga çıkkanda salim taza jürek menen çıkkım kelete. Jamandasa, mına o kişi şunday eкен, men jogumda sögün ötken, önt etken dedim de oyu jür jamanga ketip kalat. Peygamberimiz sahabalara çıkıp durup biri-biriңерди mağa jamanda bagıla, selerin asыңarga çıkkanda taza jürek menen çıkkım kelete deydiler. لذلك نجد أن الإسلام حرم كل الصفات السيئة التي تؤدي إلى فساد القلب. Demek oşondan İslam bardık jüröktü buza turgan jaman kulk münözlerin bardığın aramga çıkargan. كالغيبة والنميمة والكذب والبغضاء والكراهية. Jüröktü buza turgan mına oşol gıybat, uşak, biri-birinin jaman doo, bugündeki günde internetke, Instagramga, gazetalarga jamandap жазуу başka kılı uşulardın bardığı İslam jek görgön sıfatlardan. لأن كل مسلم إذا صلى لله لكنه يكره أخاه المسلم فالمسلمون في ضعف وفي ذل وفي بغضاء وفي عدم حب من الله عز وجل. Eğer biri bende namazda beken bolup birok özüge oşogon musulman bir tuğandardı jaman köre turgan bolsa anda bul musulmanlar iyigiliksiz, bul musulmanlar alsız, bul musulmanlar arasında bölünüp jarılуу var. لأن الصلاة لها هدف هذا الهدف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Antkeni mına oşol namazın özünün maksatı var. Allah Teala keremetli Kur'an'da namaz bozukuluktan, jaman işlerden tosat degen. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر طهارة القلب ليس مع المسلمين فقط بل مع المخلوقات جميعا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jüröktün tazalığı bul. Tek kana musulmanlarga jakşı sılık sıpayı bolu emes, balkim jaratkan Allah Teala jaratkan bardık mahlukat jan janavarlarga sılıktık, jumşaktık boluуда dep bayandırgan. حتى كان كل ما على الأرض يحب رسول الله. Jer betinde kanday jandık bolbosun Peygamber süyet ele. كان صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. Peygamberimiz aytadi, men Mekkedegi maga salam bergen peygamberçiliklerden burada maga salam bergen taşlardı da tanıyım dep, mına oşol Mekkenin taşlarını da süyüp oşolordu da tanıgan bilgen. وطبق رسول الله طهارة القلب حتى مع الكافرين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol kafirlarga dağı sılık sıpayı boluunu bizge üretken. في غزوة أحد لما شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته دعا ربه بقوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Peygamberimiz mına oşol kafirlarga dağı sılık sıpayı mamile kılgan. Uhud soğuşunda Peygamberimizin mına oşol başı jarılıp, mına oşol azuu tişleri sıngan oşol kafirların ayınan. Oşonda oşol kanı ağıp atkan uçurda alakanın jayıp durup, "O Rabbim, bul menin elime, kavmuma hidayet bergin,
bular bilbey atat, düşünbey atat, bularga to'g'ri yo'lga salg'in dedi. مع أن أي دعوة يدعوها رسول الله في هذه اللحظة للانتقام أو للتعذيب للكافرين يستجيب الله تعالى. Al uçurda bardık perişteler Peygamberдің қызматында болчу. Пайғамбар мына ушуларды жок кыл, жер жуткур, тобастыр деп дуа кылганда, заматта Аллах Таала дуасын кабыл кылат эле, бирок пайгамбар анткен жок. Аллахым менин бул коомум түшүнбөй атат, элим түшүнбөй атат, буларга туура жол бергин dedi. وفي يوم فتح مكة لما رفع الله تعالى قدر المسلمين وأعلى منزلتهم على الكافرين ودخلوا مكة منتصرين قال صلى الله عليه وسلم للمشركين ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا لأنهم علموا صفات رسول الله قلب رسول الله طهارة رسول الله قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Пайгамбар өзүңүздөр билесиздер, Меккеликтер пайгамбарыбызды батырбастан, динин эрчибестен кууп чыккан Мадинага. 8 жыл Мадинада жашагандан кийин, ислам күч алгандан кийин кайрадан Фатхы Макка болуп, Мекке мусулмандардын колуна өтөт. Мына ошол Мекке мусулмандардын колуна өткөн күнү пайгамбарыбыз бардык мына ошол мушрик кууп чыккан өзүнүн эски жердештерин чогултуп туруп, мына ошол бардыгына өкүм берсе болот, баарын башын алгыла деп туруп. Мына ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Мен азыр силерге кандай мамиле кылам, кандай буйрук беремин?" Дегенде бардык Меккелик ошол мушриктер айтты: "Сен Аллахтын пайгамбарысың, сен тек гана бизге жакшылык уроолойсуң" дедилер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага ислам алып келген таалим тарбия, мына адеп ахлак ушул, бара бергиле силер баарыңар бошсуңар деди. Кааласаңар мусулманчылыкты кабыл алгыла, кааласаңар ушул боюнча жүрө бергиле деди. إذا طبق رسول الله طهارة القلب عمليا من نفسه أولا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жүрөктү тазалооду эң биринчи өзүнөн баштады. ثم ربى الصحابة بعد ذلك على طهارة القلب. Андан кийин мына ошол өзүнүн жанындагы аскерлери, сахабаларды тарбиялады мына ушул нерсе. وجالس صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Мына ошол сахабаларды тарбиялап, жүрөктөрүн түзөөгө үйрөтүп аткан күндөрдүн биринде биз сыяктуу мечитте отургандан кийин азыр карап тургула, мечиттен кирген адам бейиштик болот dedi. لو قلنا لكم يدخل عليكم الآن رجل من أغنياء قرغيزستان الكل سينظر حتى يتعرف من هذا الغني. Азыр мен мисал үчүн сиздерге дейт, азыр карап туруңуздар эле, мына биздин Кыргызстандагы эң миллионер адам келет атат десем, баарыңыздар карашыңыздар мүмкүн. Кайсы бай келеткен, кайсы бай келеткен деп. لو قلنا يدخل عليكم الآن وزير من الوزراء الكل يتشوف يريد أن يتعرف من هذا الرجل. Же бүгүн биз сиздердин мечитиңиздерге келип хутба айткандыгыбыз үчүн азыр министр келет десем, кайсы министр келген, Акырбек Жапаров келген деп баарыңар карап калышыңар мүмкүн. وهذه كلها صفات لا قيمة لها ما لم توصل إلى الله عز وجل وإلى رضا الله عز وجل. Мен айткан мисалдар эми жөнөкөй эле нерселер, жөн эле таанып алыш үчүн карашыңар мүмкүн. Бул сооп деле бербейт, башка деле бербейт. Кайсы министр келгенин көрсөңөр деле. لكن رسول الله ترك الدنيا بكل ما فيها وقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ما هذا الفوز العظيم. Жөнөкөй эле мисал айта турган болсок, мына бул жерде биздин устазыбыз Өзбек Ажы Чотонов олтурат. Мен муну сөздү бөлбөйүн деп неме кылбадым. Бул конок келип калгандыгы үчүн, эгер конок жок болгондо шарт олтуруп устазыбызды чыгарат элек. Анткени бул Өзбек Ажы устазыбыз мына ошол Кыргызстанда бизде бүгүнкү күндөгү устаздар бардыгы жок учурда дааватты баштаган улуу устаз олтурат. Иншалла азыр бул жака өткүзүп дуа кылабыз. Просто бул конокто болгондугу үчүн эки коноктор келип калгандыктан устаздан кечирим сурайбыз. Эми туура түшүнөт өзүбүздүкү. Мына ушул сыяктуу Өзбек Ажы десем деле баарыңыздар карап атасыздар. Каерде экен депчи. Пайгамбарыбыз Өзбек Ажы келди деген жок. Пайгамбарыбыз азыр силерге кирген адам бейиштик деди. Бардыгы карап калды. Ким экен бул түз бейишке бара турган адам деди. الله تعالى هو الذي وصفه بالفوز فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким тозоктон алыстатылып, тозоктон кайтарылып, бейишке киргизилип, бейишке жакындатылган болсо, чыныгы ийгиликке жетти деп баяндайт. إذا فقد فاز هذا الذي ورد في القرآن على أنه يوم القيامة ويحاسب ثم يدخله الله تعالى الجنة لكنه وهو ما زال في الدنيا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى حكم له بالجنة. Бул эми биз айткан нерсе бул кыяматта кээ бирөөлөр тозоктон кутулуп бейишке киргизилет деген. Ал эми пайгамбар өлө элек туруп, тирүү туруп азыр кирген адам түз бейишке барат деп айтты. الصحابة رضوان الله عليهم يفكرون كيف نصل جميعا للجنة نحن جالسون في المسجد من أجل الجنة مع رسول الله من أجل الجنة ماذا فعل هذا الرجل ليستحق هذا الفوز. Бардыгы таң калды. Биз ушу пайгамбарга эргешип ибадат кылып жүргөнүбүз бейишке баруу. Ал эми бул сырттан келе турган адам бул не кылып коюптур, бул түз эле бейишке барат деп айтып атат деп таң калуу менен карап суктанып карап күтүп калышты. اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة في اليوم الثالث وهو نفس الرجل.
Ertesi gün daha aytdı peygamber. Hazır kirgen adam beşik dedi, keçegil adam kirdi. Üçüncü gün daha aytdı. Hazır silerge kirip kelgen adam beşik dedi. Daha ele oşo sahaba kirip geldi. فتتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما Abdullah ibn Amr degen sahaba eken. حتى ذهب إلى بيته وقال أنا ضيف عندك. وكان من عادة العرب أن الضيف يبقى عندك في البيت 3 أيام أنت لا تسأله ما السبب من مجيئك حتى تنتهي 3 أيام. Abdullah ibn Amr janak sahaban tanıp kaldı dağı, suhtanıp şart janak sahaban janına vardı dağı, menin senin üyünde 3 gün konak bolup durayın dedi. Senin üyünde 3 gün tüneyin dep janak adamdın beşlik eken ne sekretleri var ekenin paylaş üçün, biliş üçün, tündeleri kanday ibadat kılata oşonu biliş üçün senin üyünde 3 gün konak bolayın dep janak adamdı erçidi. فتتبع الرجل ماذا يصنع في بيته ماذا يصنع في يومه فوجده يصلي الصلوات المفروضة ولا يصلي من النوافل إلا قليلا ولا يصلي قيام الليل إلا بركعتين. 3 gün geçen konaktan emne sebepten kelgen surayı albayız. Jönele konakta 3 günden keyin hem ketesimi ne kılasın ne maksatda menimde jüresin dep aytabız. Abdullah ibn Amr uşun erçip bargandan keyin 3 gün karasa bu kişi el siyah namazını okuytken, şu el katarı leke aşırı ibadatı çok eken. Naborat namazga berki turguzu attı. Tur namaz okuyuldu. قال نحن نكون مع رسول الله في المسجد ونصحب رسول الله ومع رسول الله في كل وقت ومع ذلك يقول رسول الله عنك أنت وأنت لا تصنع شيئا من الأعمال الكثيرة. 3 gün paylap hiçbir aşıkça soğuk iş tapmagandan keyin ahır tajap ketip, men senin üyüne kelgeninden maksat sen 3 gün kirip barganda peygamber hazır kelgen adam beştik dedi. 3 ödeten sen geldin. Bu senin kanday bir kılgan soğuk işin var oşonu biliş için senin arkandan geldim dep aytdı. قال سيدنا عبد الله لهذا الرجل أخبرني عن أمرك. رسول الله 3 أيام يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فتكون أنت. فماذا صنعت؟ Ahırı aytçı peygamber emni için seni kayra beştik dedi. Kanday bir artıkçılık amalın var dedi. فقال أنا لا أصنع إلا ما رأيت مني ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد من المسلمين. Dediler ibadatga kele turgan bolsak sen körgönle ibadatlardy kılam sen joğuңda dele uşulle namaz uşulle jürüş turuş. Birok Allah Taalaga jakkan koşunça bir amalın boluşu mümkün. Al günde keçinde jatkanda men bardyk adamdardy keçirip jatam. Hiç bir adamga kek kaltırбастан jatam dedi. İzan taharatul kalbi أسهل طريق تصل به إلى رضا الله عز وجل. Demek jürek menen taza bolu, jürek menen birölerdi keçire bilүү, jürek menen Kudayga ihlastуу bolуу bul Kudayga jetүүnün, Kudayın astındagı darajalуу sooptorgo jetүүnün en oңой jolu. سيدنا أبو دجانة صحابي جليل في يوم أحد قاتل المشركين قتالا شديدا. Abu Dujana degen peygamberimizin sahabası Uhud soğuşunda buldagı çoң jihadga katышкан. لما حضرته الوفاة Buna oşol ölüm jakındagan uçurda bunu jarakat alıp في وقت الموت هذا كل إنسان مسلم يكون بين رجاء في رحمة الله وبين خوف من عقاب الله عز وجل. Ölüm aslında bardyk adamlar buna oşol Allah'ın azabından korkup merimiga alsaken emi kabrımda nurdu okusaken de oylanyp kaladı. كل إنسان هذا حاله عند الموت يكون من الفائزين عند الله. Bardyk adamlar buna oşol ölüm aslında ne? Kudayın aslında iyilge jetkenlerden bolsam eken, beşiklerden bolsam eken de oylaydı. سيدنا أبو دجانة يتذكر عملا طيبا يرجو به رحمة الله عز وجل. Abu Dujana olsa Allah Taala'dan rahmatından ümit kılıp özünün bir soğuptuğu işini aytat. فماذا يتذكر؟ يتذكر إيمانه برسول الله ويتذكر صحبته لرسول الله يتذكر جهاده للمشركين لا ما تذكر شيئا من هذا. Abu Dujana dağı meni Kudayım buyursa Allah Taala öz rahmatı alat ölsem beşike oram dedi. Dep durup antkeni men moğol amalım var dep durup orozasını aytkan jok, namazını aytkan jok, sahaba ekendigin peygamberge kızmat kılgandygyn aytkan jok. Başka nerseni aytdı. تذكر في هذا الموقف يقول عند موته كنت لا أتكلم إلا فيما يعنيني كل أمر لا يخصني لا يحتاج إلى كلام لا أتكلم فيه. Abu Dujana aytdı. Men daim özüme teşes çok, gereksiz jaman sözlerdi söylegen emesmin dedi birincisi. وكان قلبي سليما للمسلمين. Ana ikincisi daim musulmandardı jek körbödüm, jaman körbödüm, musulmandarga tüs göz karaşta boldum dedi. إذا نتذكر دائما إلا من أتى الله بقلب سليم. Demek jogordaga Allah Taala'nın aytkan ayatı emesi bizge kelet. İlla men atallaha bi qalbin salim. Kim taza jürek menen kelgen bolsa, oşol jürektün gana kıyamatda tozoktan kutuluğa paydası tiýet degen ayat uşul jerden açykka çygat. إذا هذه كانت تعاليم رسول الله للصحابة رضوان الله عليهم.
Бул мына ошол пайгамбарыбыздын сахабаларга берген талим тарбиясы эле. ولنا جميعا فكلها تدعو إلى طهارة القلب. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баарыбызга үйрөткөндөгүсү бул мына ошол жүрөктүн тазалыгы. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Баарыбызга калтырган талим тарбия сабагы силердин бирөөңөр дагы ыйманы толук болбойт. Өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө дагы жакшы көрмөйүнчө. هذه الصفة أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك لا تحدث إلا من شخص جاهد قلبه حتى صفى له قلبه. Бул нерсе оңой болушу мүмкүн, оңой эле нерсе экен, өзүбүзгө каалаганды башкаларга каалап коюш. Бул бардык адам каалай бербейт муну. Өзүнүн жүрөгүнү контролдоп, даярдап, тренировка кылып, мына ошол Кудайга берилген жүрөктөр гана өзүгө каалаганды өзүгө гана каалайт. أعداء المسلمين أرادوا أن يوقعوا بين المسلمين. كيف يوقعوا بينهم؟ من خلال أن يبغض المسلم أخاه المسلم. Мына ошол капырлардын мусулмандардын арасындагы эң чоң жеткен ийгилиги бул бир мусулманды экинчи бир мусулманга душмандаштырып коюусу. فتنظر إلى دول المسلمين تجد بينها شحناء وكراهية. Эгер мусулман мамлекеттеринин бүгүнкү күндөгү саясий абалга карай турган болсок дагы, мына ошол мусулман мамлекеттерде мына ошол оппозициясы башкасы бири менен бири кырылышып атканы толтура. لأن الأعداء يعلمون يقينا أن المسلمين إذا اتحدوا لا يقدر عليهم أحد. Анткени мына ошол бардык мына ошол капырлар билет, мусулмандар качан биримдикте болуп калса, буларга эч кимдин күчү жетпей калышын. Ошондуктан биримдикте болушубузду каалабасам, дайым бөлүп жарып ортого жем таштап турат. والله تعالى قال ذلك في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا. النتيجة فتفشلوا. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда дагы талашып тартышпагыла, жок болосуңар, алсырайсыңар, кырыласыңар деп айткан. وكل التعاليم إذا استمعنا إلى رسول الله وهو يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كلها على طهارة القلب. Пайгамбарыбыздын дагы бир үйрөткөн талим тарбиясы бул дагы жүрөктүн тазалыгына түздөн түз далалат кылат. Кимде ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо коногун сыйласын. Кимде ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо анда ал кошунасына жакшылык кылсын. Кимде ким акырет күнүнө жана Аллах Таалага ыйман келтирген болсо жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын дейт. Жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын дейт. حتى وصل الأمر أن المسلم لا يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أحب أخاه المسلم. Мусулман адам ыймандын даамын сезбейт. Бир гана качан өзүнө окшогон бир пендеге жакшылык кылып рахаттанса, ошондо гана ыймандын даамын сезе баштайт. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه ثلاث خصال وجد حلاوة الإيمان منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 түрдүү нерсе бар. Мына ошол 3 түрдүү нерсе кимде боло турган болсо, ал адам ыймандын даамын сезет деген. Мына ошолордун бирөөсү, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Bir insandı Kuday'ın razıcılığı için gana suygan insan gana imanın damını size alat dedi. نحرص على طهارة قلوبنا وأن ننظفها من كل صفة سيئة لا ترضي الله عز وجل. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз Кудайдын разычылыгына жетиш үчүн жүрөктөрүбүздү мына ошол таза сакташыбыз керек. ونختم بأن نتضرع إلى الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا لأن هذه القلوب لا يملكها إلا الله. Акырында Кудайга жалбарып суранарым, мусулмандардын жүрөктөрүн ынтымак кылып бириктирсин, анткени жүрөктөргө Кудайдан башка эч ким өкүм бере албайт. قال تعالى وألف بين قلوبهم. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мен силердин жүрөктөрүңөрдү бириктирбедимби, бири-бириңерге сүйүү орноттурбадымбы деп айтат. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда дүйнөдөгү бардык акчаны сарптасаң дагы Мухаммад сахабаларынын жүрөктөрүн бириктире албайт элең. Алар сени сүйүп, сага ыйман келтирип, жардам берип, сага сахаба боло албайт эле. Балким Аллах Таала алардын жүрөктөрүн бириктирди, байлады сага. ونختم بهذه الآية التي تدعو المسلم أن يتضرع إلى ربه أن يجعل قلبه محبا لإخوانه المسلمين. Акыркы мына ошол мусулмандар бирин-бирин сүйүүсүнө чакырган, жаратканга жалбарып мына ошол аят менен жыйынтыктаймын.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، أي جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Allah Taala keremetli Kur'an'da sahabalardan kiyinkiler mına uşintip dua kılışat degen. Allah'ım bizden burada ötüp ketkende de özüңün rahmatını alıp, alarga karata bizden jüröktörde hiç kanday jek körünü kör albastıkta salbagın degen. Mına uşul bizden buradaki muğundardı jakşı körölü süyölü dep.